ntangiye mwifuriza gukomeza kugira ibihe byiza aho ukunda kandi ukurikira On Time TV yo channel yo Chess uri hano mu Rwanda mu karere k'ibiyaga bigari muri Afrika ndetse no hirya hano hino ku isi. Aho muri kano kanya mbazaniye amakuru yizewe, mbazaniye ukuri ku nkuru yagiye hanze, dore ko ibitangazamakuru bigiye bitandukanye mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu tariki ya 25 ukwezi kwa gatatu mwaka 2025 byaba bya hano mu karere k'ibiyaga bigari muri Afrika ndetse no hirya no hino ku isi bibyutse bitangaza ko Denise Tshisekedi, umugore wa perezida Felix Antoine Tshisekedi uyobora Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ngo hari abantu bagerageje kwinjira muri hoteli acumbitsemo i Washington DC hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nkabona ibitangazamakuru bimwe bigiye bitandukanye bibagamiye kuri leta ya Kongo ndetse n'abandi bose bagiye batandukanye bakorera mu kwaha kwabo bandika ko ari u Rwanda ngo rwagerageje kumwica. Nahise nohoza nshaka amakuru arambuye mpita mbazanira amakuru ameze gutya, ngiye kubarambura mu buryo burambuye. Muraza kumaha ibitekerezo byanyu munyandikira muri comment, mukande like, mukoresha ni utarakora subscribe nawe ikore kugira ngo nandi makuru n'ibiganiro tubagezeho bya bivugwa muri politike, ubuzima, imikino, umuco, iyobokamana ndetse n'utundi bikugereho gatanu kuri gatanu. Aya makuru kandi turayakomereza ku yandi ari kuvugwa mu gihugu cy'u Burundi, naho ni madamu Angeline Ndayishimiye nawe ari hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku munsi w'ejo yahuye n'akaga gakomeye ubwageraga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yisanze ku kibuga cy'indege hakabura umuyobozi n'umwe wa hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika uza kumwakira. Ni ku butumire yahawe na madamu wa perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Melania Trump. Ese bimeze gute aba bakuru b'ibihugu bibiri juditse cyane by'inshuti hano mu karere k'ibiyaga bigari? Ibibazo bari guhura nabyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bishingiye kuki? Ese amakuru yizewe nayahe? Nangiye kugarukaho rero mu buryo burambuye, ni inkuru zitari buze kugutindira. Amakuru ahari avuga ko umuvugizi wa leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo avuga ko hari abantu bagerageje gucengera muri hoteli umugore wa perezida w'icyo gihugu acumbitsemo mu ruzinduko arimo Washington ku butumire bwa mugenzi we wa perezida wa Amerika, ariko akaba ameze neza. Mu kiganiro n'abanyamakuru hari kuwa kabiri cyanyuze kuri radio na televiziyo by'igihugu RTNC, Patrick Muyaya yavuze ko bamenya amakuru y'abo bantu bataramenyekana kandi ko leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo irimo gukorana bya hafi n'abategetsi ba Amerika bariyo ngo amakuru arambuye ibyabaye amenyekane. Bino bikahita bishimangira ko abari gushinja u Rwanda gushaka guhitana umugore wa Tshisekedi kari ibinyoma, ari nibihuha, nta kuri bifite. Patrick Muyaya niyavuze niba abo bantu barashoboye kwinjira mu cyumba Denise Tshisekedi acumbitsemo, nta n'igihamya yatanze. Uyu Muyaya yumvikanishe ko bishoboka ko hari uruhare leta y'u Rwanda yabifitemo. Avuga ko Kinshasa yashenye neza umuvuno w'ikinyoma w'u Rwanda mu zindi gahunda zigamije kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko ntacyo leta y'u Rwanda yahise itangaza kuri ibi bishya ishinzwe na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko u Rwanda kenshi rukaba rukunze rugaragaza ko Repubulika Demokarasi ya Kongo iyo hagize igikoma, iyo hagize ikiba, iyo hagize ibitagenda neza byose ibyegeka ku Rwanda. Inzobere z'umuryango w'abibumbye, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ibihugu byinshi byo mu burengerazuba bw'isi bashinja u Rwanda gufasha umutwe w'inyeshyamba wa 23 urwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu kuha abasirikare ibikoresho n'amategeko. Leta y'u Rwanda ariko igahakana gufasha M23, ikavuga ko yashyizeho ingamba z'ubwirinzi. N'igihe u Rwanda rwemeraga ko rukorana na M23, babisobanuye bavuga ko rwose ubufatanye buri hagati y'u Rwanda na M23 bushingiye ku kuba hari imipaka igice M23 ndetse n'u Rwanda bihuriyeho, aho ngo bafatanya gucunga umutekano wo ku mipaka, nta bundi bufasha nta n'indi bikoranire ihari. Ibi ni nabyo M23 nayo yaje kuba yihamiriza, bikaba bishimangira neza ko nta bufatanye buri hagati y'u Rwanda na M23, kandi u Rwanda rubisobanuye inshuro nyinshi, rutanga n'ibimenyetso rugaragaza ko icyo rwakoze ari ugushyira ingamba z'ubwirinzi mu rwego rwo kurinda ubusugire bw'igihugu
y'abanyagihugu, dore ko ari mu mashyamba ya Repubulika Demokarasi ya Kongo habarizwa umutwe wa FDLR ugizwe n'interahamwe ndetse n'abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994 bagiye banagaba ibitero bigiye bitandukanye ku butaka bw'u Rwanda. Denise Nyakeru Tshisekedi ari muri urwo ruzinduko rurimo n'abandi bagore b'abaperezida barimo n'umugore wa perezida w'u Burundi, nk'uko amakuru ngiye kubagezaho mu buryo burambuye akomeza kugenda abivuga. Uyu mugore rero wa perezida w'igihugu cy'u Burundi Angeline Ndayishimiye nawe ku munsi w'ejo ntabwo ibintu byamugendekeye neza, kari akamaramaza aho yageze hariya i Washington abura umuyobozi wa Amerika umwakira. N'umugore wa perezida w'u Burundi Angeline Ndayubaha akomeje guhabwa urwamenyo ku mbuga nkoranyambaga nyuma yo kugera ku kibuga cy'indege muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika akabura umuyobozi wa Amerika umwakira. Ibiro by'umugore wa Ndayishimiye byatangaje ko yageze Washington DC agiye kwitabira inama ya Global Coalition for Childhood yita ku guteza imbere imibereho myiza y'abana, byateguwe n'umugore wa Donald Trump, Melania Trump. Ndayubaha yageze Washington ku itariki 23 Werurwe 2026. Amashusho amugaragaza ageze ku kibuga cy'indege ari wenyine, nta muyobozi n'umwe ugiye kumwakira nk'uko bisanzwe bigenda ku banyacyubahiro bandi. Yakiriwe n'abantu batatu bigaragara ko ari abo muri ambasade y'u Burundi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umwe mu bakoresha imbuga nkoranyambaga yagize ati bavuga ko umugore wa perezida w'u Burundi yatumiwe na mugenzi we wa Amerika. Icyakora ibintu byarenze kuba urucanege bibiteye isoni. Akigera Washington nta muyobozi n'umwe wa Amerika wari ku kibuga cy'indege aje kumwakira, yari ameze nk'umugenzi usanzwe. Mbega ikimwaro. Undi yagize ati mbega kwisimbukuruza bitanga iki? Iwacu n'umuturage uvuye mu cyaro Nyabugogo kumwakira kuri bisi. Ibi ni byaje kuba bitangazwa n'abaturage bagiye batandukanye. Reka tuvuge kuri no nama batumiwemo. Global Coalition for Childhood ni umuryango ufasha mu bijyanye no guteza imbere uburenganzira bw'abana n'imibereho myiza yabo mu isi. Uyu muryango ufasha mu guhangana n'ibibazo abana bahura nabyo, ukabarengera, ugateza imbere uburezi n'ubuzima bahabwa kugira ngo abana bakurire mu buzima bwiza bufafasha gukura. Ibikorwa byateguwe ku itariki 24 no kuri 25 Werurwe 2026 bikaba bizibanda ku nsanganyamatsiko igaruka ku gutegura hazaza, bigizwemo n'inzego zitandukanye. Byateguwe n'umugore wa perezida Donald Trump, Melania Trump, nk'uko amakuru aturuka hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika akomeze kugenda atugera muri kano kanya bivuga. Dukomeze rero muri ano makuru, hari amakuru avuga ko Joseph Kabila ashyigikiye ko ubutegetsi bwa Tshisekedi bukurwaho. Hano hari n'andi makuru avuga ko muri Kenya ngo wahoze ari minisitiri wari warabuze yatawe muri yombi ashinjwa kwishimuta. Aya makuru turayakomereza kwavuga ko Joseph Kabila Kabange wayoboye Repubulika Demokarasi ya Kongo kuva muri 2001 kugera 2019 ashyigikiye ko ubutegetsi bwa perezida Felix Tshisekedi bukurwaho kubera ko ubukorera ibinyuranyije n'amategeko abaturage. Ubutumwa yabutangaje mu kiganiro yagiranye n'umunyamakuru Iberi Rekararike wa Libre ku itariki ya 20 Werurwe 2026 cyabereye mu rugo rwe ruherereye mu mujyi wa Goma mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Kabila akaba ari murasazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo kuva muri Gicurasi 2025. Ubutegetsi bw'iki gihugu bwabishingiyeho umushinja gukorana n'ihuriro Alliance Fleuve Congo rifite umutwe wa 23 rigenzura umujyi wa Goma no guhungabanya umutekano w'igihugu, bumukatira igihano cy'urupfu adahari. Aya makuru tuyasoreze mu gihugu cya Kenya, aho Raphael Tuju wahoze ari minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Kenya wari waraburiwe irengero kwa gatandatu yatawe muri yombi ashinjwa kwishimuta. Raphael Tuju yabaye minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Kenya kuva muri Mata 2008 na 2009 ku butegetsi bwa perezida Mwai Kibaki, ayobora igihe gito mbere y'uko guverinoma ihindurwa rero nk'uko nari mbivuze ku itariki 23 z'ukwezi kwa gatatu 2026. Byatangajwe ko yatawe muri yombi, nyamara biza kugaragara ko bitari ibyo, aranafungwa. Akigera muri kasho yagize ibibazo by'ubuzima, habwa ubuganga
ahabwa abaganga bo mu bitaro bya Karen bajya kumuha ubufasha ahafungiye nyuma yo gutabwa muri yombi. Abapolisi batangaje ko nubwo uyu mugabo arwaye atari kurwashingiwe ku mabwiriza ahawe n'abayobozi bakuru. Umwe yagize ati ni ku mategeko yavuye hejuru, turi kubahiriza amabwiriza twahawe ndetse ntabwo twamurekura ubu. Tuju yatawe muri yombi nyuma yo kwigaragaza kuri polisi kuko ngo hari hashize igihe gito abanyamategeko be n'umuryango we bagaragaza ko yaburiwe irengero. Akaba yarijyanye kuri polisi kugira ngo agaragaze ukuri kubivugwa ko yabuze, ariko ibintu bihindura isura arafungwa. Mbere gato yuko atabwa muri yombi, Tuju yari yabwiye Citizen TV yo muri icyo gihugu ko yagiye kwihisha nyuma yo gukurikirwa n'imodoka idafite ikimenyetso. Umuyobozi w'urwego rw'ubugenzacyaha Mohamed Amini avuga ko Tuju yari mu rugo rwe igihe cyose, avuga ko ibura rye ryateguwe aho kuba ikibazo cy'ukuri cy'umuntu washimuswe. Mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru, Amini yashinjije Tuju kubeshya abaturage, avuga ko polisi yahise ijya kurinda umutekano ubwo havugwaga iby'ibura rye. Tuju amaze igihe kinini ahanganye n'ikibazo cy'amategeko cyo kugurisha imitungo ye iri mu mujyi wa Nairobi kubera inguzanyo ya banki arishwe neza nyine nk'uko amakuru yizewe amakuru atugera muri kano kanya abivuga. Nguko rero mukomeze mugire ibihe byiza, andi makuru n'ibiganiro byinshi byiza birabategereje mu kanya.